I pozdrav i dobrodošli novi klip na mom kanalu. Znači ljudi, danas ćemo da snimamo još jedan Q&A za moj kanal. Odavno nisam snimao neki klip. Nije mi se dalo, iskreno da vam kažem. Idemo na prvo pitanje. Nuhić Harisa. Koliko imaš godina? Imam 14 godina. Drugo pitanje, Sumeja Salkić. Najljepše cure iz 8. razreda. Ovo se je pitanje ponavljalo u sve jednom Q&A, neću odgovarati na ista pitanja. Pogledajte, ostavit ću vam u deskripciji prošle Q&A, vidjet ćete odgovore. Anisto Romanović, najbolji igrač. Zlatan Ibrahimović. William Starnero. Koji te najdrži igrač? Rekao sam već. Zlatan Ibrahimović. Koji si razred? 8. Sehmera Salkić. Najljepši parovi 7. i 8. razreda. Isto sam odgovarao, pogledajte u prošlom Q&A. Selma Hođić. Koja je te najljepša bivša? Ne znam, Boga. Ne znam. Jasmin Civić. Najbolji igrači svijeta. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimović. Tarik Žuni Džuna, imaš curu? Nema, nažalost nema. Maida Osmičević. Jasmin ili Mirnes? Obodvojica. Okay. Najljepše cure iz 8. i 9. razreda. Isto sam govorio 100 puta. U svakom Q&A, isto u deskripciji pogledajte. Ervin Bajramović. Šta ideš kad si žedan? Pa hrani bajta. Tako. I jedan veliki pozdrav za Saru Pičkanović. Zina Babić. Kakve cure voliš? Plavaše ili crnke? Najgledam ja boju kose. Rijad Bajramović. Napravi cijelu postavu Real Madrida. Ne navijam više za Real, ali trebao bi da znam. Znači najbolju postavu se može napraviti. Moje mišljenje. Znači na gol Navas, štoperi Ramos, Pepe, Vao Marcelo, Carvajal, sredina Kroos, Modrić. I ja bi stavio tu Jamesa Rodrigueza. Napad Ronaldo. Ja mislim da je bolje Benzema i Bale. Dobro, idemo dalje. Rumejsa Kovačić, Real ili Balac? Real. Najljepše cure u razredu, to sam isto govorio. Nemojte više, molim vas, poslati ista pitanja. Nemojte. Nera Ljubijankić, nećete pozdraviti nikoga, samo Sara ima veliki pozdrav, niko više. Idemo dalje. Mohamed Hođić, Justine, no home. Reklama, ne. Koliko si imao cura? Znam, ima brojat, ali od prilike. Ne znam, Boga. Ne znam, od prilike. Leila Hadžić, Jesse, evo mi. Mumnoć Amin, koju Pođić igraš u nogometu? Sredinu igram, bez noga. A nekad štopera. Sara Kovačević, pozdrav, nije idite u pozdravci. Amar Zđirić, ko ti najdrži prijatelj? Svi su mi ovako dragi prijatelj, s kim se družim, tako. Zahida Milić, kako si mi srce moje? Evo dobro, voliš me, ne volim. Emina Merdanović, ko ti je idol? Misli na YouTube, KSA i Muđa. Zašto snimaš za YouTube? Zato što mi je dosadno ovako. Amele, marš. Druganović Hana, voliš li ti mene? Ma volim. Gdje ti je cura? Odgovorio bi kad bi imao cura. Mišljenje o Serbija, marš i ti tamo. Muamer Rečić, mišljenje o današnjim kancerima. Nema stvarno riječ za ovo. Cinac Ajva, najljepše cure iz 7. razreda, govorio. Omiljeni igrač, govorio. Kada je za koga navijaš? Za Manchester United. Koji to najbolji igrač, govorio. Sve ista pitanja, sve isto. Eto ga ljudi, za kraj.
Još jednom veliki pozdrav za Saru Bečkanović. I to je bilo to za ovaj klip. Ostavite like, share,